Pyokinti Sangyu Lezen, Gozushugi, Tarim Pyogaluniton, Gather Shipju, Pendudumbe, 7 Tang, Chiluniton Josum, Dao Yebe, Tenishudu, Saming Maki Sangyu Lezen, Pemsriki, Yundoshugi, Nazutarinki, Sangyu, Stone Kane, Pande Sikyong, Kyon Osan Senge, Choki, Amrika, New Minakati, Jeteta, Pyrix or Sungshe Name Kortang, Asia Pedun, Kapyo Sobe, Gasdilir Pedun, Kapyo Legu Shipebekor. Pemachidil Hensoki native walk, Yagal Hojo, Nadikato, Putin, Shuguki, Legu, Tengnipa Gozu, Nayabacheki Korshuin. Pemidixuki Sikyong, Count Losan Senge Cho, Tenish Sani ne Gozuke, Ari Nungus Yebe, Purik Mimaso Tudeta. Call number Pemidixuki Sijuta, Langchoso, Modechedo, Shunde, Samsik Nashimre, Dineshebagu, Sikyong Chota, Lenja Shube, Ari Tunju, Kanki, Sundung, Nawanyu de Lazo, Ting the Sikyong Choki, Samsik Zejako, Jendi Shuber, Kongi Sunde. Pande Sikyong Cho, Tanda, Dawdigi, Chinda Gebetari, Nisai, Gozu Nanche, Ani Sane, Tanda, Ari Nupcho, Ani Pumi, the Sane Ka, Naladus, Chipina Shimare. Chinda Gebetari Nishusani ne Sane Philadelphia ne Gozu che Ani Philadelphia tari Nisani Dine San Francisco, Portland and Seattle che Ani Kesa the three de Los Angeles Ladus Payore Ani Sani Utah che Ani Naninga dos pa New York and Dinepa tari Nisargula Ani pa Yagala pa Chipde Naya Resha Ani Tsawe Thalengi Kon Sikyong Cho Sane Arigi Nupcho Sani La Pep Govegi Miyuzo di Tanda Puri Sola Jede Naya and Dinani Anichik Zodin di Anichik Pandi Sikyong Debe Kasha Kapchushibeki Loni Nala Ani Chale Karikarinai Miman Sola Ngotota Anichik Session Naya and Didanyamdula Sani Kawa Pebaina Chik Sani Pepsa Chazala Anichik Puri Sola Todezam Maimba ki ani sane ki peri khata ani sane soso ki ani sangyu gulam khala ani pheduen ta ani phemi ki ani chike dikzo kola andus chida yase chida yakuna so shwe Tanda Sikyong Cho Page Shungde, the Tamsi Nangshibada Twin Chajani, Chigi Pagi, the Sanegi, the Chipuri Keche, Rumina Keche, Susu, Je Chuna. Lao Namgila Tanda Tajikondu Shuanashi, Tale Pande Sikyong Cho Aridus Chipuna So di Tanda Sanekagi, Perusola Jete Shueta, Ani de Chik Kashaki, Develoni Nalakami Shure, Taina Sane Kawapeva Inaki, and Chik Surdo Chik Perikata, and Sanju Yulam Kadus Laya Chik To Chik Keshed and Deki Kokop Nangiore, the Indu Talengi. Chinda Gebetari Nishutsashi Nila, the Seattle La Chipuna Kabla, Seattle La Tanda, Purgi Tujin, Tanda Pegeki, Sane Perichidin Sobe Kodi Wala, Purgi Tujin, Tang Chogabati, and it was Koti Shusha, and Della Pandesi Yon Chongo, Chipuna, and Della Chike, Pedon Kola, and Chikamena, Shukchumbuchi Chong So Shui, take up Lanichik Puri Manzo Chibu Maimbaki, and de Pegengi Chige. Yudukan Zoche Ari Retanashi, you go to Chamba Pegin Mambuchilla, Pedon Kola dos Kamena Chunso, and Decabla, Seattle Ki Mayor dos Chica, Pegi Tujin La dos Peidu, and De Tola Jedeta, and Pegitola, and it was Kamena Surtu Chik Chunso Shui. Tanashi Chinda Gebet, Tari Nishutsani La. Zani the Zasom Tanda San Francisco Chief Yuna Kabla, Yan Tanda Pege Berkeley City Council member Chris Tanda Chola Yan Jede Shuche and Dipurtola, Tende Chikame Chunso Shui, Tanda Berkeley Council City member Chris Toj Shashana, Chik Lomang Ring La Pege, Chik San Francisco La, Ani Chik Sumju Tudin Katuso Inaki, Ani Pegi Tarja. Ani City Council ki legun la ani chik dengzu naya thola gyab yo ngoma ne shukchum nang degidu and dende chik peri khajete chungso shwe Ta tanda dine tanda Sikyong Cho tanda changari ki tanda kui dinzu sanye dinzu nang lol ya ta peri nedo chise sanye dinzu nang lol ya peri den thangbu de chagi sare la ta tanda mangzo ngone ne chigi Sikyong ya pepsu da dinzu ki chigi number do di pe kebu da dinde ki sabye dus nang we ki number tanda kuba dinzu je do da chidane da kyang phage phe sonza kyang ngone chig dinzu pepsu ne len dinzu khanere chungso kongu du lo Sikyong Cho khadu phe ina ki haleva yabun nang do shwe Thalengi de ari nupcho sane phe kabla sane chami ki ani chik ngone ki chik
anda ngaranzo pemi dikzu la chedon ta ani chig mangzo ki chig nyamsu lanche ani chig de pande sijon chigju na kabla ani chig nele shuda re namta ne che phege sane khawa tanda dikame nasa khawa pheba ina ki chig mizo mabu shu phege du shwe phebe pemi dikzu la chedon ta dhana shi pande sijon cho ani chig phege ta tanda mimane thega dambe ani sijon thangbuji cha yundi ani di chik pimi ngone ani chik ngole shudare thagana shinele shudare halewa yago do shwe ya ta dine ma mutuni jeja khar kar yoina lare ta thanda thaji khondu shuwa na shin namje lare sangi thanda Salt Lake City Utah la dos shibnyene ore tene New York che ani tari nisarge la jaga dos pa phebden nangi ore anda tharin sa chik ele la chik cha shawa ina tringi ani chik ningo jabla thanda chudu thudu chega ni chini de sanela yoe ki Human Rights Foundation ki ani goji ki dus konsi jon chala tende shuche ani chi gonda suji kya wata nyamdula an de yogen ki minatha khashe ji tende shuche ani phedwen kola kame nai khogap chida ani chi chenje phemi tikzula ani chi khona zungone ani chi khangdu chidu ki gyabju shuge is an dende ge ngolen ta ani chi kame lobu chungso shwe Kasang Asia Yudu Khane Pödön Gyabgyo Nangken ki Soba Damin Dübe Asia Pödön Gyabgyo Soba Shebe Gyaga ki Gyas Delir Pönan ki Zara Nedang la Dungsim Nyam ki Chönbe Pödön Legü Tang Gyana Shungi Sijiwo Pönan Kuyuk Dorshik Tang Lakwar Du Asia Yudu Kha ki Chu Jungza Kewe Togang Pö ki Chujen Kha Bazo Seba Tang Chukha Yu Sheba So ki Genbe Asia Gegab Mangbe Mimang La Yang Kangye Tsabshi Soshin Ba Jela Lozab Yoba Chönbe Chedu Legü Be Yobre Asia ne pyogi nedön da dewa shukji chayo bar Kazan gas dili Jandar Mandar la pödön legui te backup Asia kuki yudu Burma ta Nihon Duk Sri Lanka peyu gyaga che ne Lobduk ta gegen legui waso lerik dami ne midang gyata kaje shik nyamshu chayo bredo legui te gyaga cheldu treso dan ne kudik shubashik indu pödön gyabgyo nangke gyaga ki treso tumi namba nyamshu nangto bredo Kasan legu ka barme treso timi surba kushep tin swila ta kya ne chuli jigdong gu kya thukju re ni lo kya karna ni war mangthu ka nyamshu chenyong ke magwin surba kushep Abdul Rasul Khan cho teshin phagwe tundi sawne kushep Indresh Kumar la kya ga phetön kyabgyo chawwa kushep Vijay Kranti la so phetön kyabgyo wa mangta shike tamshe na do जोसेफ टोपो आसाम गण परिषद से हूँ आसाम से हूँ मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र है तेजपुर मैं लोकसभा में अकेला हूँ और मैं बीते साल मुझको कनाडा लेके गया था कनाडा गया था मैं यहाँ इनका कॉन्फ्रेंस था बड़ा कॉन्फ्रेंस ओटावा में मैं वहाँ अटेंड करके आया हूँ कल मैं नहीं था तो मेरा घर में हम लोग का चिट्ठी उठी दे के आया है तो आज मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप लोग का डिमांड जो है वो न्याय्य है वो प्राप्य है वो मिलना चाहिए और इसके लिए संघर्ष और जोर से करना होगा कब होगा मैं भी नहीं जानता हूँ लेकिन मैं आपके साथ हूँ तो मैं मेरा पार्लियामेंट चल रहा है मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा हम लोग का 10 मिनट 5 मिनट चलता है 11 बजे से 11:30 बजे एडजस्ट हो गया फिर 12 बजे एडजस्ट हो गया अभी फिर कब तक होगा मैं इसलिए जाऊंगा तो मैं आप लोग का साथ हूँ इतने ही बोल के मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ धन्यवाद So I also urge the government of China and the leadership of China to review China's policy on Tibet. What Tibetan people are asking for is legitimate. It's legitimate. Tibetan peoples are not dreaming for what is impossible. They are very realistic, and this is legitimate demand. With the support, strong support from India, the largest democracy, China should definitely review Tibetan policy, and that legitimate rights of Tibetans should be granted very, very soon. So this is my appeal and demand for Chinese leadership to review
Tibetan policy and to engage substantive dialogue with Tibetan leadership. कि मैं 1962 में तवांग वाले सेक्टर के अंदर मौजूद था और मैंने और मेरी बटालियन ने चीन के खिलाफ युद्ध किया। बदकिस्मती से हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन किसी तरह का मायूसी का माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम तिब्बत को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। तो इसलिए आज की रैली न सिर्फ भारत सरकार के लिए, पूरे एशिया की सरकारों के लिए आंख खोलने वाली होनी चाहिए। एशिया की सरकारों को आज फिर से एक बार ये समझ में आना चाहिए कि तिब्बत का आज़ाद होना उन सब देशों के हित में है। तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ तिब्बतियों की नहीं है, वो भारत की भी है, पाकिस्तान की भी है, नेपाल की है, भूटान की है, बांग्लादेश की है, बर्मा की है। और इस सब में हम सब तिब्बत की जनता के साथ हैं। और अंत में मैं अपने तिब्बती भाइयों को, बहनों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ। तिब्बत समाज के एक वर्ग में कहीं ये डर बैठा हुआ है कि वो चीन को हटा नहीं पाएंगे, इसलिए वो चीन को बहुत ज़्यादा कंसेशन देने को तैयार हैं। वो तिब्बत की आज़ादी को भी छोड़ने को तैयार दिख रहे हैं। मैं आप सब की ओर से तिब्बत की सरकार को, तिब्बत की जनता को और तिब्बत की जनता जो तिब्बत के भीतर रह रही है, उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। आप अपनी आज़ादी की लड़ाई की अलग जगाए रखिए। हम सब आपके साथ उस दिन तक रहेंगे जिस दिन तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। As you know, when His Holiness going to somewhere, always he using our airports, Tokyo Narita airports, because only in the Asian country, except India, we have His Holiness representative office, and the government of Japan freely they issues visa for His Holiness Dalai Lama. So both Japan, government of Japan, and also people of Japan is continue to support Tibetan so-called state autonomy or ethnic identity, or preserve Tibetan civilizations. और हम सभी भारतीयों का ये कर्तव्य है, एक एक हिंदुस्तानी का ये कर्तव्य है कि तिब्बत को अपने से जुदा ना समझे, तिब्बत को अपने से जुदा ना समझे। हर एक तिब्बती भाई को अपना भाई समझे, तिब्बती बहन को अपनी बहन समझे। क्योंकि चाइना ने जिस तरह से आर्थिक रूप से भारत का शोषण करना प्रारंभ किया है, हम जो कि दीपावली में मिट्टी के दिए जलाते थे, होली में भारत की पिचकारी का प्रयोग करते थे, आज हमारी दीपावली के दीप पर भी इस चाइनीज खिलौने ने अधिकार जमा लिया है, पिचकारी पे भी इस चाइनीज खिलौने ने अधिकार जमा लिया है। जब हमारे घर कोई मंगल कार्य होता था तो उस मंगल कार्य के लिए हम लोग तोरण के रूप में आम की पत्तियां सजाते थे। उसका एक वैज्ञानिक कारण था कि जहां मंगल कार्य होता है, भीड़ अधिक होती है, तो आम की पत्तियां ऑक्सीजन के स्तर को मेंटेन रखती है और कोई बेहोश नहीं होता, किसी को कोई संकट नहीं होता। लेकिन आज उन प्राकृतिक आम की पत्तियों का भी स्थान चाइना से आई हुई कृत्रिम आम की पत्तियों ने ले लिया है और हम वो तोरण द्वार सजा रहे हैं जिससे कि हमारा पूरा देश प्रदूषित हो रहा है। इसलिए हम सबको आज एकजुट होकर चाइना की चुनौती का सामना करने की आवश्यकता है। एक बार पुनः कहें, भारत तिब्बत मैत्री जिंदाबाद। Chosun legu kodina ge kyaga phetön kyapkyo chobe nangme chojune Kushab Dr. N.K. Tikala ki kyana shungki phemi chöta rikshung ngo cheba zame sogu siju wo phönang ki phemi sor joka ve kange theta theshin yobata yina ya kyana shungki siju te phemi thö neba thöndu me chesong do. The large number of people
from various parts of India and belonging to various organizations supporting the cause of Tibet, as well as various bodies belonging to and having affiliation with various political dispensations are here today in support of the cause of Tibet. We have a large number of Nepalese here. We have a good group of the Burmese. There are Sri Lankans here. There are Bhutanese here. There are people from other Asian countries who have gathered here to express their solidarity and support for Tibet. They all want, you must have seen people wearing Nepalese caps. They all want that Tibet should be free, that His Holiness the Dalai Lama should return with honor and dignity to his land, that all his people should also be in a position to go back and live in their own country with peace, dignity, where they can pursue their way of life without any hindrance, that they should be granted what is basic to the human being, the basic human rights, that their culture, that their civilization, that their unique identity, their way of life, all that is restored to them. 공기 타동 배도인 겹교 소배 겹교워 배도인 댄다세도 바탕 게나슌게 왕워도 랑왕 체베 페미솔 드로미 직송기 랑왕식 톱투베 레버여 제송도. So today is the Asian Solidarity Rally for Tibet, and as an Indian who's seen Tibetans for a long time around in Manjupatila and other places, I feel like this is really the time to show my support for what's happening inside Tibet and to show my support for the demands that Tibetans have, and so I'm here to stand up with Tibetans for Tibet. Yeah. भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आज़ादी, इसी पर्पज में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तिब्बत को आज़ाद कराने के उपलक्ष्य में. 다대 내급수 표나 차쇠나 표미 갸다 니주예 갸나슌게 표미도 진배 장년 시주랑 오고체 릉류 메세 땅이브레 창매 진호 콘스캠괴 추무초 표나 대슈괴보다 표라 랑왕괴베 구딘되이브레 다리기 레귀테 딜리 팍베 데디 레공기 퉁규르워 갸가 표된 갸교 초베 낭매 소중타 에시아 표된 갸교 초바칸네 구디나와시 차기브레 Pema chitil henzo ki neti wo gyagal hojo ngade khadu pheden shugu ki legu tengni ba gozu nangdo. Legu di wo seku Gowa ngade Maharashtra, Gujarat, Rajasthan jezo koryo ki shen jenda legi nemo waso shungde ta shungde mibe niyu minaka jete nangne phenan ki netang ngode ta gyabgyo yongwe bugu shugu imbre. Shugu chochun di na chidi jingme jungne la ta chidi Lobsang shela Jidu Sikyong lata jidu andruk zeden la je yobre. Konambe chize nisabshini legu tingni bate gunzuki legu nangyu tangbo gowar chigib lunchen shunba chota trezo tumi timze baje jede shugab changme pödun dongsim nyamge yogo ta gyabgyo cheshin yoje song yobre. Locho shuduk legu chochunne dengun legu ting tangbute Dilichinda tangbe cheshane dunta sumlagi na Karnataka tang Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry je ngade kha nge na korkyo na yobre. Samdine taringe sangyo tajukdi shugiyin pödön da deve shifte nezu ka shamgyo shungde tane thone sikiyobe. Namase tongmanya wa naruna.